Hag iskizo, fonuzo, dinnan ar pavé, e vez laket bilibien. Vez eo ar sort appel d'air. Bili de galets, quoi. Les galets. Et vez reuzo a vez kavet gant bili. Se evit lakaat an eer, da baseal a zindan, e mosse vez an tan ingal e pebler, quoi. Peur ve etonet an dorz sout. Bah, et pas Yen pe... 107. En aliesa, bez eo ar c'hoaz moget va an dorjo soud, hag an dud an daouar ne oa devet, spuntus eo. Mais un labour galéour eo, hein. C'est un travail de galérien. Hein, Vetek daour an derez, ma domder. Ya a boget. Hag an dud a peizantet, tud diwar ar meaz, ne plije ket dezo, met tamm e bet. Non, e pouvien meus bekel a... Ya, mais là, regret e mise even. ya, Hag mildiou c'hen gavar patates e mise even. ya. Tut pouvien a lavare. Ah, dare tout l'année o tevit déjeuner hag an tigas mildiou d'om. Ya, klevet meus an drahe kostez porspode rive. Ya, bez eo ne oa ket ar memes tud tamm e bet. Tud vejeneren eo tud bihan, tud paour, o doa atanchou bihan kenan, vechou e veze greet pesketet e veze, vous savez quoi. Goulans, soud pe iod. Soud pe iod. Ar iod, non, goude an torsioù soud, les pans soud, a veze kaset da usinou. Savet in bet etre 1000 ugen hag 1000 a pevar ugen, sanset. Bez eo unan e laber vrak, unan e kongleoun, unan nal e brelez ive, e plougarne porsal ive, ya eo. Hag e veze kaset d'un usine, e l'air e veze penaos e veze gret ne ouzon ket ar ger e deje chantillon evit gouzout an driganta da iod, quoi. Standuliono. An Standuliono. o gast. Na pegen bra, o ya ya ya, o skouz ar pot, ya 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 ya. Allez, diom. Epenez etenet ar iod war la. Bah, c'est un drap chimique, traou. En noix d'aour, il y a pas de siwa ça à Brésil Kenta. Kemen a dud goazet, il y a red, kaut, iod. Hag gant neozan ket gant daout donnen soud. Mais ar ger veze implijet gant an dud, c'est zo tourjou soud. An dud a implijet, hein. Hag... O tamm e bet. Ma veze kozet ur ger galek gato, se oa dija brao. Allez, diom. Ils ont une toile la main. Bah, rue au peu martez gwelet, amant ils ont sorte moger. Il y a des trias à droch. En enes en daoudu. Et vous enquête perak. Allez. Hop. Hein? Bah, ne vous enquête. Mais kavet meuz ugen blaveso un dra iskis kenan a atkuzet meuz aner. Kuzet. Amant, gwelet meuz ur mean, se a zeblante beza evel ur bez bihan, mais modern a walar. A kompren? Ya, ne l'er benag, amant. Ya. Hag bez eo a geot varma, hag tenet meuz ar geot, hag kavet meuz ur mean sklem, un ardoaz, brao dreist, mosse. Gant ur groaz, kizelet brao dreist. Gret gant ur mécanique moderne d'am zonj. Ne oe an ket peta eo, tenet meuz ur boltret, muzuliet an dra, a kuzet tout. D'am zonj ludu den benag a zo belakiet e a zawala, d'am zonj se zo e memor unan benag, hag kuzet eo, ne oe an ket bremañ pler eo. Se a yo ar pal, c'était le but, non?
Non, neke deunez. Goulennet eo vet diganin ma yo a un dra benag amant ne ouzon ket, mais amant bez eo a, peu près là, ar bez, ne ouzon ket peta. Mais ur me an stel e mosse là, a kizelet brao, a kuzet e bar, hag an den doa laket ur groaz kristen eo, kristeniet eo a l'air, hag ar me an e mosse, evel ur bez, quoi. Iskiz eo, a tenet meus poltret, a puis ad kuzet tout. Teut. Bah, ar pot a choum tranquille bremañ. Mais meus gwelet e zeus unan benag. Non. Mais ne ouzon ket bremañ leset meus ar geot da greski varnañ. Non. Nevez biken laket an dorn war ur bez pe war eskern en den benag. Se zo ur reolenn en arkeologiez. Biken. Doujans. Ya, eo, doujans, ya. Mankout a rakalz a zoujans an deiz aereo, mais red eo bez a doujus gant an drahe. Ne ouzon ket hag a katoligoun hag a blamman da bel. Bez eo ar groaz war ar me an splen neu eo pop. A rabat touch.